Honda Fit 2004-yıl çıkarttır. Объем 1.3. 330 ming so'm deydi. Honda Fit 2003-yıl çıkarttır. Объем 1.5. Бұл номерлерді çalsanızlar болады. $220 000. Honda Fit 2003-yıl çıkarttır. Объем 1.3, расход 5.6, коробка автомат. Бағасы 300 ming деп атат екен. Honda Fit 2003-yıl çıkarttır. Объем 1.3, расход 5.6. Ол номерлерді çalsanızlar болады. $270 dedіңіздер ба? Бағасы 270 сом екен. 270 ming so'm ekan. Honda Fit 2002-yıl çıkarttır. Объем 1.3, расход 5.6. Коробка автомат. Бағасы қаншада достар aka? Бағасы 270 ming so'm deydi. Honda Fit 2002-yıl çıkarttır. Бағасы 270 ming deydi. Honda Fit 2006-yıl çıkarttır. Объем 1.5, расход 5.6. Бағасы 400 ming деп атыптыр. О, дискасындағы Motorunda tartma motorunda. Comfort. İçinde tartып қой деп атат егасы. Коллектерін көрсеңіз. Honda Fit 2004-yıl çıkarttır. Объем 1.3, расход 5.6. Бағасы 330 ming so'm. Honda Fit 2004-yıl çıkarttır. Объем 1.5, расход 5.6. Бағасы 330 ming so'm деп атат. Honda Fit 2002-yıl çıkarttır. Объем 1.3. Ne ekan? 220 ming deydi бағасы. Honda Fit 2005-yıl çıkarttır. Объем 1.5, расход 5.6. Бағасы 300 ming деп атат. Toyota Ist 2002-yıl çıkarttır. Объем 1.5, расход 5.6. Коробка автомат. Бағасы 300 ming деп атат. Honda Jazz
4-cü yıl çıkarılıptır. Объем 1.3, расход 7.8. Коробка механика. Bağısı 350 min deydi. Honda Fit 2005 yıl çıkarılıptır. Объем 1.3, расход 5.6. Ол номерге çalsanızlar болады. Bağıсын қанша дедіңіз? Bağısı 300 min сом екен. Honda Fit 2003 yıl çıkarılıptır. Объем 1.3, расход 5.6. 0775 10 10 32 деген номеріне çalsanızlar болады. Bağısı 270 min сом. Hyundai Getz 2004 yıl çıkarılıptır. Объем 1.4. Свежий перегон. Honda Fit 2005 yıl çıkarılan. Объем 1.3, расход. Коробка автомат. Цена 310 min сом екен. Honda Fit 2002 yıl çıkarılıptır. Объем 1.3, расход 6.7. Коробка автомат. Bağısı қанша датас? 230 min сом екен. Honda Fit 2003 yıl çıkarılıptır. Объем 1.5, расход 6.7. Коробка автомат. Bağısı 350 min сом. Honda Fit 2003 yıl çıkarılıptır. Объем 1.3, расход 6.7 литр. Bağısı қанша? Bağısı қанша екен? 270 min кәмі бар дейді. Honda Fit 2003 yıl çıkarılıptır. Объем 1.3, расход 5.6. Bağısı 370 min сом. Honda Fit 2002 yıl çıkarılıptır. Объем 1.3, расход 5.6. Bağısı 250 min сом. Honda Fit 2003 yıl çıkarılıptır. Объем 1.3, расход 5.6. Bağısı 270 min сом tuttu. Honda Fit 2002 yıl çıkarılıptır. Объем 1.3, расход 5.6. Bağısı 300 min kəmi var. Honda Fit 2000 қаншаншы жыл шығарды? 2000 o номерге çalsanızlar болады. Bağısı 270 min kəmi var. Honda Fit 2005 yıl çıkarılıptır. Объем 1.5,
Расход 7. Коробка автомат. Бағасы $4900.